Dreaming of a high-paying career as a pilot or flight attendant, meet Royal Concord Aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Kajingkino persya ya ke jela Meghalaya na kajingdon kajingja kaba hasora halor kajingyap uraja Raghuvanshi bat kajing bempat lap ya ke sonam Raghuvanshi kalas dang banmi akibabon rukam bat kani kalas dang naduk kesengi bakawai ke kot kubor Times of India kelanam ya ke sora kum ke crime prone hills hadian kani kajingmi kani ke kubor lalak ban yoi ya kajingmi syakmat kikin hon seng ban pensyai kentup nakaliang ke sorka jela Lingbao spokesperson Ubalongru Menteri Ketanat Tourism Ubak Paul Lingdo. Our hills have been branded as crime prone. Now this is a very, very, very serious statement to make because it insinuates that Meghalaya or the Khasi Hills is an area prone to crime, which is highly, highly misleading and condemnable. We all know that we are a peace-loving society and our local communities here, we believe in welcoming tourists, and never has there been any incident with relate to crime or any sort of untoward incidents as far as visitors coming to Meghalaya are concerned. The fact that these tourists will, when they travel to destinations like the Living Root bridges, we already have local guides everywhere. But now supposing somebody decides to venture beyond what is safe, what would be the role of the government? Therefore, the continuous rise in footfalls only proves that Sora is still a very popular tourist destination. As far as this case is concerned, we have taken up the matter right at the level of the Chief Minister, who spoke to his counterpart. Nangta hadian kani lalak bansaki pat ya kajingkeno ru nakaliang kayeng jongki tegi syukurim kata Lingbao Hinmanu Raja Vipen Raghuvanshi hakalai terik jeliau arajar pesan hakasengi papendap ya postmortem hanegrims ubala ong bau raja ola syak penyap akinong rakbor pat kinong luti kibadehi kitraishnong. तो इंदौर से जो है 2500 किलोमीटर दूर आए हैं तो यह कोई दुश्मनी नहीं हो सकती उनकी जो भी क्या है यहाँ के लोकल लोगों ने कुछ क्या है nalor kani kajingkeno kablami kabangila wansau tho ya kajingdom jingbitar jong hinmen habadu ela upara berkumjuru penumpat lapat ya ka para kansi ki belajar naduk arplai terik jemang arajar pesan hapo kani kejela kabakila jet kum kajaka bakinwan le e Henry hapenang kajingdon ki bobon ki patba na syari thor ban penmi da ki video kabakila kren kentup ru don ki penmi da ki jingtho ban ai ka jingyero ya ka jinglong jong ki breu ka rikhasi ka jinglong ki jaka bat ki be lala ban yo i ka jingdon ki lat pathai ki badai kita ki national media kum ka news 18 ka na ki news channel ka bala pau bukan kentho e ka Meghalaya kentup ru sakibe ki channel ki baklem da don ki breu jong ki ha ka ni ka jala ban lum khubor Henry da ka ba shong ho office ki la penbi ki kintien ki ba omla ban pedang khamtam ma ka bai dei ba ka kam kum ki news channel ni ki newspaper na ka wei ka news ka bala penmi da ka news 18 channel MP Chhattisgarh ka la ong ba ki nong jong kai ki ju sha thombor jan manna ka por ha ka ni ka than badru ban benrap da ka ba ong ba ka shillong kam shngan badru ba ki pulet ki athya suk kanjai. शिलोंग में कोई बड़ा गैंग सक्रिय है जो पुरुष पर्यटकों को मारकर उनकी पत्नियों या महिला साथियों को बेच देता है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले महीने भी एक कपल शिलोंग से इसी तरह लापता हुआ था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं की। शिलोंग में हनीमून पर गए इंदौर के एक कपल, जिसमें राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी के गायब होने के मामले में लगातार खुलासे हो रहे। राजा रघुवंशी की रहस्यमयी मौत और उनकी पत्नी के लापता होने के मामले पर लगातार खुलासों ने सनसनी मचा रखी है और इस बीच राजा रघुवंशी का इंदौर में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। परिवार, रिश्तेदार, स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर जितना गम है उतना ही गुस्सा भी। लोगों की मांग यह है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की लापरवाही तो इस पूरे मामले में शुरू से ही देखी जा रही है।
लोकल गैंग से पुलिस को इस बात का हमेशा भय रहता है कि कहीं वो पुलिस पर ही हमला ना कर दें, उन्हें ही टारगेट ना बना ले, क्योंकि स्थानीय सूत्रों के मुताबिक खबर जो है वो ये कि पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिसमें पुलिस की भूमिका शक के दायरे में रहती है। Umtang gata kini news channel haba kile interview ru yaki bahayeng jong raja hagasngi kebla pendep banle nyam khaddo kata ha indoor lala ban yo sngo yaka jingbu jingkeli ke jongki kebalong komba penshet ya kebala pelong yaki ni yaki bahayeng bikin cubab da kebadam bat pitar persya yaka jela Meghalaya। अगर समय पे हम सबकी मांग मान ली जाती और जो हमने निवेदन किया था कि हमें ड्रोन चाहिए, हमें सैटेलाइट चाहिए, हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, हमें सेना की मदद चाहिए, तो शायद राजा आज हमारे साथ जिंदा होता और सोनम भी हमारे साथ होती। ये हत्या, अपहरण और की साजिश है, वहाँ लूटखोरी हो रही है। वो सारे बदमाश गिरोह बनाकर आने वाले नव दंपतियों को लूट रहे हैं। राजा की चेन गायब है, ब्रेसलेट गायब है, अंगूठियाँ गायब है, सोनम का अभी तक कोई ठिकाना नहीं है। मैं मेघालय सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि इस देश की निकृष्टतम सरकार है। वहाँ के पर्यटन मंत्री इस बात का हवाला देते और ये कहते हैं कि 2 लोगों के लिए मेघालय सरकार के पर्यटन को बदनाम न करें। वो 2 लोग नहीं थे, वो 2 लोग 200 परिवारों की जिंदगी थे, हम सबकी फैमिली थे। मेघालय सरकार मुर्दाबाद। और हम चाहते हैं सीबीआई की जांच हो इस पूरे मामले में। गृह मंत्रालय से माननीय श्री मोदी जी से, माननीय श्री अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूँ। Halor kini gijingmi kini gijingkeno bat kajingkentho kesantrik ujeliau arjar pesan lala banshio I yau bak polling do kung menteri sarkar banchu penrem biang dakaktien. The national media always has had a bias against the Northeast, and they see Meghalaya's growth as a threat to their growth, the growth of the tourism sector in the rest of the country. Therefore, this attitude is most condemnable, most reprehensive, and on our part, as this case, as I said the other day, this is a one-off case, an isolated case, and in fact, we do not know what actually happened. Until all the investigation is completed, there is no final word that can be said on the matter. Therefore, I vehemently condemned the attitude of the national media. It just shows their bias against our region, and especially with the growth of tourism in Meghalaya, they see that as a threat. But let me remind them and also the people of Meghalaya that Sora Cherpanji has had decades of tourism without any blot on its character. There has been no record of any incidents of violence ever in the past, and we have had the first missionaries who landed at Sora in 1841. We have the Ram Krishna Mission, which has its biggest network in the state, which with headquarters at Sora. So therefore, this attitude only betrays their lack of understanding of Meghalaya and also a deep-seated malice towards the state and its people. Henry Klemsham le asngo bakin pinpau pat ayu kum ka sarkar jilla kanle. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.